Оке, роднойлор, туғандар, қарағыла. Мау дөңгелектің желі шығып кетті. Ертемен шықсам әлі шында болып концерт башталыптыр. Не екен десем, оке, прокол. Бұл негізі машинен аренда қалғанда әлі бар болшы ма ол? Ештеңсе болбайды қо деп жүре берген екенмін. Но бүгін анда алып желі шығып кетті. Қазір бұны шешіп запасканы салайын десең, запаска мұнаке. Запаска алдында тұрады, бұның ордына салынған өзінің дөңгелегі багажникте алды эле жел жоқ. Қандай қылабыз білбеймін. Тегіл дөңгелекті шешіп алып вулканизацияға қол менен сүйреп алып барып жаматып қайра келет окшойм. Концерт шынымен башталады да, негізі бір жұмысты жақсы настроенмен баштайын деп шықсаңчы. Шо, көріп тұрғыла азыр не болады екен. К счастью, қарағыла туғандар. Багажда перчатки бар екен, оған абар автомобилистіп анан ең жақсы емесі насос тілі бар екен. Өзім қолмен шешіп алмаштырып отырып әлем, азым оны мен желдеп тұру әле, дәрі вулканизацияға айдағы өткенмін. Башқалардан сұрайын деп машинаны іздеп қалып тұрмын жиіндіге ұқсап, чумон бір қарап қойсамшы. Кайф кеттік. Машинаны оталдырамыз. Насос даяр. Жаққа сайдық. Бұны бұрайыз. Бұны кетті, процесс кетті. Так, давлениені қараш керек. Қанша қылыш керек? Вулканизацияға емен точно жетем. Ой, прям. Минус 400 рубль туғандар. Жұмыш бастала әлек жатып. Дөңгелекті жамат алдық, жығылып мен. Ошол, жұмышты иншалла баштайбыз. Бүгін 6 август. Қандай болады, эмне болады, алдыда көрө жатарбыз. Аким KG YouTube каналына қош келиптирсиздер. Аты жөнүм Гүлжигит болот. Москва шаарында Яндекс Таксиде иштеп келем. Ошол, каналда жаңыдан биринчи болуп аткандар катталып кетиңиздер, лайктардан басыңыздар. Видео жаккан болсо аягына чейин көрүп күтүп, комментарий жаза кетиңиздер. А биз болсо баштоо алдында турабыз иншалла. Кеттик андайбыз. Видеонун башында туғандар сіздерге Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бұл парктың комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24/7-ге моментально ешқандай чектөөсү жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Жаңыдан чыгып аткандар үчүн 2 саатка жардам берилет. Таксометрде заправкасы бар. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Там грузовой курьер алар деле улап беришет, Ситимобил менен жана Яндекске улап беришет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Аким KG YouTube каналынан Гүлжигиттен чалып атам деп кошулуп аман-эсен жумуш кылып жүрөрүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Биринчи заказды алдым. Эмеге Вегастан алдым. МКАДтын жээгинде Вегастан. Барабыз. Анан мен футболкамды көрдүңүздөр да туғандар. Ушуну да айтып кетиңиздер, эми эксперттер. Бул хотя бы өтөбү К+га. Однотонный оверсайз футболка. Өтүш керек да негизичи. Ушундай күн ысык Москвада. Кайф. Той болсун. Башкошто эки жаш. Сүйүшкөн эки жаш. Здравствуйте. Здравствуйте. Улица Октябрьская. Да. Всего доброго вам. До свидания. Вегастан Красногорск жака келдик. 20 минута 832 рубль. Оплата по карте болчу. Нормально. Дальше улантабыз жумушты. Скорее всего, К+га могу оверсайз жеңегенен, анан могу жеринде эч кандай пуговицасы жок, могу вулкан өтпөйт окшойт. Билбейм. Көрөбүз. Улица Довженко, да? Все, спасибо, всего доброго вам. Акчасы наличный болчу. Стопка денег берди, но я пока не знаю, сколько здесь.
Здесь сколько? Здесь, по идее, 1200 с чем-то было у нас. Сейчас посмотрю. 1228, 1228 рублей, да? А здесь сколько? Раз, 1100, 200, 1250 рублей. Угу. Тариф Комфорт Плюс, 30 минут ехали. Сразу же поймал следующий заказ и выдвигаюсь к следующему заказу. Друзья, я вас хотел попросить, проголосуйте, пожалуйста, за то, что мне стоит ли вести блог, то есть контент на русском языке. Делать контент для русскоязычной аудитории. Это плюс будет и мне, потому что я буду, например, через день даже выпускать ролики, да, то я буду практиковать свой русский язык. Вот. Поэтому, друзья, поддержите меня, проголосуйте в комментариях, напишите свое мнение. Что делать? Снимать мне видеоролики на русском или не снимать? Вот это вот. Напишите, пожалуйста. Здравствуйте. Новолужницк поезд? Да. Всего доброго вам. До свидания. Так. Не сразу завершать эту қойып тұрып, анан ұмытып қоямын. Ақшасы қанша болды, не болды айтпаймын сіздерге. 433 рубль болды туғандар. 11 минутада келдік. Все, дальше. Пока заказ жоқ. 838 рублей. Жилой комплекс Сколково, или я не знаю, что здесь. Оно очень красиво здесь, ребят. Очень красиво. Вот эти вот жилые кварталы, жилые дома. Очень красиво. На звонок нужно ответить, а он сбросил, не успел. Так, у меня следующий заказ с... Откуда? С деревни Сколково, да? Здесь соседние деревни. Поехали. Здравствуйте. Улица Ефремова, да? Ну, наверное. Жиырма 9 минутада келдік. 1136 рубль. Жақсы. Тоже Москва, центр. Очень спокойный пассажир. Отличный мужик. И один нюанс. Короче, сана бұл пассажирді алып, бұның деревнясынан шығып, келе жатып, светофор менікі зеленый загорелся. Мен светофордан өтсем, біреу бұл жақтан шыға қалып, чуть ли мен бұл бөлігіне на скорости кіріп кете жаздадым да. Мұны қарасам, бұл телефон жұқлауға тұрады. Жемді бір байқап қойып қайра телефон жұқлауға көрді білбеймін. Но Құдай сақтады. Пожалуйста. Ага, до свидания, всего доброго вам. Қырық бір минута, 41 минут. 1280 рубль. Қандай ғана қоғыз керемет, қоғыз керемет. Жоқ, қандай ғана жақшы. Бұны ушул жерден чытадым, закрытый кичинекей городок, и ушул жерден сразу заказ берди. Бүгүн эмнегедир көз тийбесин. Заказдын артынан заказды улам берип атат мондай. Эс алдырбай, тындырбай берип атат. Экономдогудай эле уруп атат да. Поэтому шүгүр өтө сонун. То ли воскресенье күндүзү комфорт, то ли воскресенье барында дем алыш комфорт плюсту көп калашабы билбейм.
Пробуем. 47 мүнөттө келдик. 1393 рубль. Өтө сонун. Так. Павелецкийдин району. Набережный жеги. Так, эми пока заказ жок. Ойлонуп отурам, эмне кылсам. Же домой басып койсомбу? Же бирикти заказ кыла койсомбу депчи. Кодектерди вроде түздөп нормально кылып коеюн, пока машина ачалык деле киремиз. Поехали. Бул жерден жылалы. Здравствуйте. Улица Международная. Здравствуйте. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Так, жакшы. Өтө сонун. Буну менен мен эч канча деле келген жокмун. 789 рубль болду, туугандар. Вакыт саатын алсак 10 мүнөттө дейт. 10 мүнөттө ошонча акча. Нормально, Кудайга шүгүр. Центрде геолокация вообще эле тупит этип жинди кылып атат мени. Поэтому домойду күйгүздүм. 33 мүнөт 29 километр. Заказ берсе, берет, бербесе жок. Ошону мен эсеп чыгарып берем дагы, анан кийин салам алейкум кылам. А то что-то мен жинди болуп калдым. Тупит этип атам, навигация мени кыйнап, анча-мынча жерлерден мен тупит этип нарушать этип атат. А нарушениялар өзүңүздөр билесиздер, камералар менен штрафтар келет. Поэтому не знаю, канча штраф келет. Ага, вам также. До свидания. Так, 20 анча дейт көзүң чырактан 21 минутада келиптирбиз. 835 рубль домойду күйгүзгөн жерден келдик буну менен. Так, эмеге. Так, дальше кеттик. Центрге алып келип койдум буну. Эми дагы дальше кеттик. Азыр жерден бияка кайрылып кирип атсам, мотоцикл жанагы эски Уралдар болот эмеспи? Жанында эмес менчи. Ошондой отуруп алып бир сакалчамдай видео тартып келатат. Көрсө, көрүп туруп таанып калдым. Баягы реальный пацаны деген телесериалда актер болчу. Ошол киши. Мурутчан, пожилой киши. Ошол өтүп кетти. Эми алдыба мени. Что достал? Ну вот, значит. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Жыйырма 5 мүнөттө келдик. Красногорск, Павшинская пойма. Өзүмдүн районума алып келип койдум буларды. 1180 рубль дейт. 1180 рубль. Алдымда негизи двор сквозной эле болчу. Бирөө машинасын коюп алыптыр. Эми айла жок. Артка урушум керек да. Бирок могу Kia K5-дин дисплейинде, мониторунда камерасы, арткы задний видтин камерасын передавать этет. Могу с уверенностью сказать, да, наилучший камерасы бар да. Буга чейин Cherry китайский дайдаган, анын камерасы бир аз мутныйраак, качество жок да, качество нормальный. Түндө болсо дагы кайф. Өтө жакшы жардам берет экен ушу камерачы. Ошол туугандар, үйгө келдик, азыр сиздерге эсептеп берем. 6 август күнү мен саат 2-де күндүзү чыккам. Дөңгөлөгүм жарылып калган болчу. Ошону желдетип, ар жак бер жак кылып, анан жумушка чыгып, эметкенче саат 4 болду. Мен ладно дедим да 2ден эсептеп баштай берейин. 2де жумуш убактым башталды. Азыр мынакей келдим үйгө, саат 12:00 болуп отурат. Ошондо грубо 10 саат убакыт саатым кетиптир. 10 саат. 10 сааттын ичинде 14 заказ кылып турмун. 263 километр жүрүп турмун. Тыйын болсо 9284 рубль болуптур.
Ал 9284 рубльдан 3300 рубль аренданы кемитебиз, 1200 рубль бензинди кемитебиз, 600 рубль обед азыркы ужинымды кемиткенде мага чөнтөгүмө 4184 рубль калыптыр. 4184 рубль. Бул дагы болсо жаман эмес, өтө сонун, Кудайга чексиз шүгүр. Смена ушундай болуп жыйынтыкталды. Видеону ушул жерине чейин көрүп койгон бир туугандар, агайынилер барыңарга чоң рахмат. Лайктан басып, жаккан болсо бир комментарий жаза кетиңиздер. Каналга катталып элек бир туугандар дагы да кайталап кетейин, кайталап кетейин, катталып коюңуздар. Дагы да кайталап кетейин, катталып кетиңиздер. 10 000 болгону дагы да кайталап кетейин, катталып кетиңиздер. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө барлыгыңыздарга ассаламу алейкум.